Završni radovi u građevinarstvu koji podrazumevaju unutrašnje opremanje objekta da je završeno malterisanje i keramika opisuju trenutnu sliku kada je u pitanju druga faza radova na izgradnji fabrike za preradu vode na Cerovića brdu. Narednih dana u planu je ugradnja stolarije, a onda i ubacivanje aktivnog uglja i ostale opreme. Mi mislimo i ubeđeni smo da će to biti u predviđenim rokovima. Ako bude nekog sitnije kašnjenja, po nama to nije ništa tragično. Uglavnom, nema nikakvih prepreka koje bi mogli da omete ovaj projekat i koje bi produžile značajnije rokove izgradnje. U toku godine intenzivno se sprovodi monitoring na akumulaciji Vruci u cilju pripreme i ponovnog vraćanja akumulacije u sistem vodosnabdevanja. Sve analize dostavljaju se projektantima koji će na osnovu tih podataka odrediti tehnologiju koja će se primjenjivati. Ništa tu nije bilo što bi prvo promenilo neko stanovište da će ova fabrika da odgovori svim izazovima. Znači, po pitanju i tehnologije i bezbednosti prerade vode sa vrutaka, sva uveravanja su i dalje da ta fabrika prerađuje bez problema vodu. I mi smo tog stava i verujemo da je to tako. I tako jest, definitivno to je potvrdila i tehnička kontrola, potvrdila je i kontrola i državna revizija i projektanti. Sa te strane apsolutno nema nikakvih problema. Savremena oprema i tehnologija za preradu vode trebalo bi da odgovori svim izazovima, dodaje Ljujić. Sad, dinamika kada će se projektanti odlučiti, da kažem, da krenu taj probni rad i puštanje akumulacije, to prevashodno zavisi od njih i od njihovog stanovišta i od vremena aktivacije aktivnog uglja, da kažem. Jer nakon ugradnje aktivnog uglja i njegovog potapanja u vodu, potreban je jedan period da prođe da bi on dobio svoju punu apsorpcijonu moć, da bi se jednostavno i sa te strane obezbedili, da ne bi prepustali ništa ni slučaju, ni da bi time izbjegli sve rizike. Zaključak je da se voda sa akumulacije Vruce sigurno neće prerađivati narednih nekoliko meseci, s obzirom da je potrebno da prođe oko mesec dana nakon potapanja aktivnog uglja, što će uslediti naredne nedelje, nakon čega bi se moglo početi sa pripremom tehnologije za preradu. Užice se trenutno snabdeva vodom sa Sušičkih vrela, što je slučaj gotovo 5 godina nakon pojave algi na akumulaciji Vruci. Kako kaže Ljujić, ponovno prebacivanje na vodozahvat Vruci je proces koji bi nakon puštanja u rad nove fabrike trajao oko 12 sati.